Ikoreshwa rya porogaramu ya PEGASUS muri telefone ngendanwa rishobora kwangiza umubano w'ibihugu n'ibindi cyangwa umubano w'abategetsi n'abandi. No mu itangazamakuru nta kindi kirimo kivuga ubu ngubu uretse amazina y'abakomeye yumvirijwe na za leta, ku buryo abantu benshi bategereje kureba ikizakurikira iyi sakirirego yamaze kwitwa scandale d'espionnage mondial. Uyu munsi bwo turavuga amazina menshi yagaragaye mu nyandiko z'ibanga zirimo amazina y'abantu bakomeye bumvirijwe n'amabanga yabo kuri telefone zabo muri ubu buryo bwa PEGASUS. Muri Afrika, u Rwanda na Maroc ni ibihugu bigaragara imbere y'ibindi byose muri dosiye yiswe scandale d'espionnage mondial. Ariko hirya no hino ku isi hari ibindi bihugu birimo nk'Ubuhinde, kimwe n'ibihugu by'Abarabu nka Arabia Saoudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Zagiye hagaragara handitse yuko habaruwe telefone 3500 zashyizwemo iyi programu ya PEGASUS bikozwe na leta y'u Rwanda. Ntabwo amazina y'aba bantu bose ari hanze ngo agaragazwe, ariko hari amazina make amwe namwe ari hanze na y'abakomeye birumvikana. Hari amazina y'abategetsi b'ibihugu bituranye n'u Rwanda nko mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Uganda. Amazina yabo twashyize mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki kuri channel yacu, ushobora kugisangaho. Ariko ntabwo ari abo ngabo gusa, hari abandi bakomeye kurushaho. The Guardian yanditse ko telefone ya Perezida wa Afrika y'Epfo Ramaphosa yumvirijwe na leta y'u Rwanda igihe kirekire yashyizwemo ubwo buryo bwa PEGASUS. Ngo byagaragaye ko telefone ya Ramaphosa u Rwanda rwahisemo kwishyira ku rutonde rw'izumvirizwa mu 2019 hashize umwaka umwe Ramaphosa agiye ku butegetsi bwa Afrika y'Epfo. Telefone ya Ramaphosa ni ya 13 mu zindi telefone 12 z'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma bumvirizwa n'abantu bagiye batandukanye. Cyakora ntabwo abangabo bose bumvirizwa na leta y'u Rwanda, baratandukanye. Ramaphosa niwe mutegetsi wenyine raporo ivuga yuko yumvirijwe na leta y'u Rwanda ku rwego rwo hejuru, umutegetsi ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Telefone nanone ya Emmanuel Macron w'Ubufaransa nayo nguri muri telefone zagerageje kumvirizwa muri 2019. Abakoze raporo bavuze ko telefone ya Macron yumvirijwe n'abantu bo muri Maroc bataramenyekana kugeza ubu, ariko ngo n'abanyamaroc bashobora kuba bakorera leta, bikanashoboka yuko ari inzego z'umutekano muri Maroc bumvirije telefone ya Macron muri 2019. Mu bandi bategetsi bazwi neza ko telefone zabo zumvirijwe harimo bwana Imran Khan, uyu ni minisitiri w'intebe muri Pakistan, yumvirijwe na leta y'Ubuhinde mu 2019. Ahangaha byakumvikana nkaho nta gitangaza kirimo, kubera yuko amakimbirane y'ibihe byose hagati ya Pakistan n'Ubuhinde arazwi bihagije. Harimo kandi abategetsi bakuru n'abasirikare hamwe n'abadiplomate bakuru b'ibihugu 34. Kuba hari nimero z'amatelefone nyinshi z'abantu bakomeye bashyizwe ku rutonde rw'abagomba kumvirizwa mu buryo bw'ubutasi bwa PEGASUS byatumye leta zivugwa muri uyu mugambi zotswe igitutu n'imiryango mpuzamahanga, binashyira igitutu gikomeye cyane kuri NSO Group y'abanya-Israeli icuruza ikoranabuhanga. Gusa NSO Group ivuga yuko ibyo yakoze byose mu kugurisha porogaramu ku bihugu bitandukanye nta makosa yakoze, kubera yuko mu kugurisha hatari harimo gahunda yo kumviriza abantu batandukanye ku nyungu izo arizo zose, uretse gusa ibijyanye no kurwanya iterabwoba. NSO Group ivuga yuko ikikora ari ukugurisha iyi porogaramu ku gihugu icyo ari cyo cyose kiyishaka cy'umukiriya, ariko yuko birangirira aho ngaho itongera kumenya abashyizwe ku rutonde rw'abantu bagomba kumvirizwa. NSO Group inavuga yuko igihugu iyo kije kugurira ikoranabuhanga batabanza kubabwira abantu bashaka kumviriza ngo ni bande cyangwa ngo babahe urutonde. Ibihugu ubwabyo nibyo byitiramo abantu runaka bagomba kumvirizwa, noneho igihugu uwo cyarangije kumviriza ku bushake bwacyo kikamuvana kuri uru rutonde. Uburyo iyi software cyangwa iyi porogaramu igera muri telefone y'umuntu cyangwa se n'iyawe nabyo turaza kubigarukaho. Gusa ni ibintu bitangaje cyane, ariko reka tubanze dukomeze gatoya ku bantu bumvirijwe mu bihe bitandukanye bari ku rutonde rwagaragajwe rw'ibanga. Gusa ikigo cya NSO Group kivuga yuko nubwo biba bimeze gutyo, urutonde rw'abantu bose bumvirizwa kiba kibareba nkuko kigenzurira ikoranabuhanga ryose nyine, ariko nta ruhare kigira kugira ngo umuntu runaka yumvirizwe cyangwa undi. Umuntu umwe mu bakozi b'ibiro bya Perezida w'Ubufaransa Champs-Élysées yavuze yuko ibingibi biramutse ari ukuri
bikagaragara yuko igihugu cya Maroc cyagerageje kumviriza telefone ya Perezida Macron ngo byaba bibi cyane, bishobora no kubyara ibyitwa incident diplomatique, kwangirika k'umubano hagati y'ibihugu byombi bitewe n'iyi mpamvu. Undi wumvirijwe nanone ku rutonde rw'abantu bakomeye ni Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi OMS. Uyu nguyu yumvirijwe nanone n'igihugu cya Maroc. Telefone ye yumvirijwe mu 2019. Hari kandi na Bwana Saad Hariri, minisitiri w'intebe muri Liban, yumvirijwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu imyaka ibiri yose, 2018 n'ibihumbi 2019. Turi kuvuga ibikomerezwa kurusha ibindi mu bumvirijwe kuri telefone zabo hakoreshejwe iyi programu ya PEGASUS. Muri abangaba rero nanone harimo Charles Michel, uyobora komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Maroc nanone niyo yamwumvirije mu 2019 igihe yari minisitiri w'intebe w'Ububiligi. Ni ibintu bitangaje cyane. Maroc iguma kuza imbere cyane mu bihugu byo muri Afurika byakoreje iyi programu ya PEGASUS no kumviriza abantu. Maroc yumvirije benshi cyane ndetse bakomeye ku buryo muri iyi raporo ari iri imbere mu kumviriza abantu benshi. Ariko nanone yabaye nka cya gisiga cy'urwara rurerure cy'imeninda. Biratangaje kuba n'umwami w'iki gihugu Mohamed wa gatanu muri 2019 telefone ye yarumvirijwe kandi bikagaragara yuko ari abantu b'imbere mu gihugu cye muri Maroc bamwumvirizaga. Ntabwo byatangajwe ngo ni bande, ariko muri raporo handitsemo yuko inzego z'umutekano z'igihugu cye zishobora kuba arizo zamunekaga. Felipe Calderón, uyu nguyu yabaye perezida wa Mexique hagati y'2006 kugera mu 2012. Muri 2016 umugore we Margarita Zavala yatangaje yuko agomba kwiyamamariza kuyobora Mexique nk'umukandida wigenga ku mwanya wa perezida. Yaranabikoze mu 2017 atangira campaign, ariko yaje gutsindwa amatora. Igihe rero uyu mudamu yatangiraga kwiyamamaza, nimero y'umugabo we Felipe Calderón nayo yashyizwe ku rutonde rw'abantu bumvirizwa bikozwe n'abantu muri Mexique. Bigakekwa yuko ari umukiriya ukomeye cyane muri Mexique cyangwa se umwe mu bantu biyamamazaga washatse kumenya neza icyo uyu mugabo avuga ku mugore we cyangwa icyo atekereza n'imigambi y'umugore we mu kwiyamamaza. Byabaye muri 2016 nibwo yumvirijwe. Urutonde rw'abumvirijwe ni rurerure cyane, hari nabo udashobora kumenya kubera ko ni benshi. Gusa abumvirizwaga bose bitewe n'ababumvirizaga, byumvikana yuko hari impamvu zumvikana cyangwa zifatika zatumaga bagomba kumvirizwa. Robert Murray, umudiplomate w'umunyamerika umaze igihe kirekire cyane ushinzwe iby'imishyikirano hagati ya Amerika na Iran, yumvirijwe mu 2019. Nabyo byakozwe na Maroc. Uyu nguyu birashoboka yuko ari we munyamerika wenyine ugaragara ku rutonde rw'abantu bumvirijwe, kubera ko ubundi NSO Group ngo ntabwo yajyaga igurisha ku bakiriya bayo iyi software ku bantu bashaka kuneka abanyamerika. Humvirijwe abantu benshi mu by'ukuri. Gusa umuvugizi wa NSO Group yavuze ko mu bantu bagombaga kumvirizwa cyangwa se bagomba gushakaho amakuru, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa atari ku rutonde rwabo, kimwe n'umwami wa Maroc Mohamed wa gatanu, yewe na Tedros wa OMS. Abangaba batatu NSO Group ivuga yuko batari mu bantu bagombaga kumvirizwa. N'uyu munsi ngo ntabwo bagaragara ku bantu bumvirijwe, ku buryo bavuga yuko inyandiko zagiye hagaragara zivuga yuko bumvirijwe ari ukubeshya. Gusa ku bijyanye na Perezida Macron, ibiro bye byatangiye iperereza ngo bamenye neza niba ibyavuzwe ari ukuri. Uretse aba bantu tuvuze bakomeye muri za leta zitandukanye bagiye bumvirizwa, abandi bumvirijwe cyane ni abanyamakuru, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, abayobora imiryango mpuzamahanga hamwe n'abandi banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Abangaba rero ni benshi kubera ko babarurwa mu bihumbi amagana, nta nubwo byoroshye kubamenya bose. Amakuru ibanga kandi yagiye ahagaragara yagaragaje yuko Arabia Saudite hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bumvirije telefone z'abategetsi n'abasirikare bakuru banyuranye mu Misiri, kabone nubwo abangaba bombi basanzwe ari inshuti magara z'akadasohoka z'igihugu cya Misiri. Ubanza ari rya hame ryo muri politike rivuga yuko uko uneka umwanzi wawe mubisha ari nako ukwiye kuneka inshuti yawe magara. Muri politike n'imibanire y'ibihugu nuko uko ibintu bigenda, birazwi yuko kuneka umwanzi bingana nuko umuntu aneka inshuti. Abategetsi bose begereye Perezida Abdel Fattah al-Sisi bya hafi bose telefone zabo zarumvirijwe, bikozwe na Arabia Saudite hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibihugu byinshi bivugwa muri iyi skandal yo kumviriza no gusahura amakuru kuri telefone z'abantu byahakanye bivugwa. U Rwanda rwarabihakanye rwose,
mu ijwi rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta ati abavuga ibi ngibi n'abasanzwe bashaka kuduteranya n'ibindi bihugu dusanzwe tubanye. Ati u Rwanda nta nubwo rwabona ikiguzi kingana gutyo cyo kwishyura ku butasi buhenda kuri urwo rwego. Maroc nayo ivugwa cyane muri iyi dosiye yarabihakanye rwose yivuye inyuma, ivuga yuko idashobora gukoresha ubu buryo itata ibihugu bitandukanye by'amahanga cyane cyane ibyo bituranye cyangwa ibyo bisanzwe bibanye iratsemba. Iyi skandali mu bihugu bimwe na bimwe ishobora guteza umwuka mubi cyane ku buryo hari n'abayobozi bashobora kwegura. Nko mu Buhinde hashize iminsi 2 inteko ishinga amategeko isaba ibisobanuro ubutegetsi ku bijyanye n'aya makuru yo kwinjira muri telefone z'abantu batandukanye nta burenganzira. Abatavuga rumwe na leta muri iki gihugu nabo banetswe barimo barotse igitutu Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu ko agomba kwegura ku bw'iki gikorwa cyabaye kibi. Ikibazo rero kiri rusange abantu bose bibaza ni ukuntu iyi programu ya PEGASUS igera muri telefone z'abantu igatangira kubaneka. Reka nabyo tubirebe. PEGASUS yamaze kwitwa Cyber Sophisticated Weapon cyangwa se intwaro y'ikoranabuhanga y'amacenga ahambaye. Ubu ngubu bisa naho binagoye cyane kuyirinda igihe cyose ufite telefone ngendanwa ijya kuri internet. Muri 2019 urubuga rwa WhatsApp banyirarwo nabo ni inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga bikanze ko ari software ishobora kuba yinjira mu matelefone y'abakiriya bayo ubundi ikadaha amakuru yose, amafoto, inyandiko n'ibindi byose byoherezwa kuri WhatsApp, hanyuma iyo software ikayishyira abantu baba bayitumye. Iki gihe WhatsApp yabwiye abakiriya bayo ko bakwiye kwitondera cyane za links zitandukanye bagenda boherezwa muri telefone zabo batazi uburyo zaje zimeze nko kwamamaza. Iki gihe nibwo hatangiye gukekwa ko PEGASUS ishobora kuba yinjira muri telefone z'abantu ari uko nyiri telefone abanje kwemeza ka link cyangwa se afunguye akantu k'akanyandiko kaje muri telefone atazi uburyo kaje mu buryo bwari bwo bwose cyangwa ukanyura hose, hanyuma umuntu agatangira kwinjirirwa ubwo. Ubundi ngo mbere ya 2019 abakoresha PEGASUS iyo bashakaga kwinjira muri telefone y'umuntu runaka bafataga nimero yawe, telefone yawe cyangwa email yawe bakohereza ubutumwa bumeze nka spam. Ntabwo nzi niba muhise mwumva neza spam icyo ari cyo. Ni bwa butumwa abantu benshi bakunda kubona kuri telefone zabo cyangwa muri email bumeze nko kwamamaza. Rimwe na rimwe ibi ngibi urabikanda cyangwa ntubikande, cyakora iyo bikanze usanga bitandukanye cyane nuko wabitekerezaga. Bene ubu butumwa rero ngo bwazagara akantu gato cyane ushobora gukanda utanabyitayeho bumeze nk'uburimo ka link gatoya wagombaga gukandaho usa naho ugiye kora ibyo abantu bamamaza. Aka karinki rero bakoherezaga ahantu bashatse, kuri WhatsApp, kuri Facebook, mu butumwa busanzwe n'ahandi hariho hose cyangwa kuri mail. Hari n'igihe ngo yazaga bimeze nkaho ari inkuru nshyashya igezweho ukeneye gusoma nk'umuntu ukurikira amakuru, noneho iyo link wayifungura ugasanga ibyo bakubwiye ntabwo ari byo birimo. Iyo wafunguraga rero iyi link mu kanya katangana nako guhumbya, telefone yawe ntabwo yabaga ikiri yawe. Abakohereje ako ka link gatoya babaga bafite ibintu byose biri muri telefone yawe, ibishoboka byose, kugera nubwo aka programu kashoboraga kujya gufata amashusho n'amajwi byawe utari kuvugira kuri telefone bisanzwe ahubwo ifite mu mufuka, ariko kagafata amajwi n'amashusho y'ahantu uri kameze nka drone. Kakagira n'ubushobozi bwo kohereza coordonnées géographiques z'ahantu herereye n'iminara urimo ukoresha ako kanya, kakabyohereza kuri mudasobwa z'abantu bagatumye. Aho ngaho ni mu myaka ya mbere PEGASUS igihimbwa. Bigeze rero mu myaka y'2019 ubwo WhatsApp yabwiraga abantu kwitondera cyane za link ntoya, PEGASUS yahinduye uburyo. Noneho itangira kwinjira muri telefone z'abantu bidasabye yuko habaho noneho ka link bohereza. Ubu ngubu babyita ngo ni zero click, cyangwa se n'uburyo iyi PEGASUS yinjira muri telefone yawe nta kintu na kimwe wakanze, nta ruhare ubigiramo. Ibya zero click nibyo ubu ngubu bisigaye bigezweho. Icyo ubu ngubu bisigaye bisaba ni uko umuntu runaka ushaka guhakinga cyangwa se igihugu runaka gishaka kwinjira mu matelefone y'abantu, icyo gihugu gihabwa icyo umuntu yakwita agatebo panier n'abashinzwe PEGASUS. Ubundi buri nimero yose bashaka yuko igenzurwa igashyirwa muri ako gatebo cyangwa agapanier. Nyiri telefone nta kintu na kimwe kidasanzwe abona muri telefone ye, ibintu bikomeza nk'uko bisanzwe. Iki gihugu gikora gusa no kwishyura ikiguzi cy'amafaranga agomba kwishyurwa kugira ngo umuntu runaka ashyirwe muri panier. Buri muntu wese wumvirizwa na PEGASUS bivuga yuko NSO Group yishyurwa ibihumbi 25 by'amadolari y'abanyamerika
ni hafi miliyoni 25 ubaze mu manyarwanda uyu munsi ku muntu umwe gusa telefone ye yumvirizwa. Bya bintu koko birahenze. Mwibaze namwe niba koko ibingibi bivugwa ari byo, ko u Rwanda rushobora kuba rwumviriza abantu 3500 buri wese akishyurwa 25,000 by'amadolari. Ndasubiramo niba ibingibi bivugwa koko ari byo, impamvu usubiyemo nuko leta y'u Rwanda ibihakana ivuga yuko bihenze cyane kubikoresha kwitabikora. Ariko biramutse ari byo ibivugwa bikaba ari byo, ubwo leta y'u Rwanda yaba yishyura miliyoni 87,500 by'amadolari y'abanyamerika, arenga gatoya miliyari 87 uwaze mu mafaranga y'u Rwanda. Niba ari ukuri wa mugani wa Perezida Paul Kagame uwashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda byaba bizamuhenda cyane ku kigero cyo hejuru. Igiciro cy'umutekano ubwo cyaratumbagijwe koko. Kugeza ubu rero bisa naho bitazwi neza uburyo izi telefone z'abantu zinjirwamo. Biracyari ibanga rikomeye cyane, ni inkongoro ya Dede inywerwamo na Dede wenyine. Ni ibanga ryihariwe na NSO Group hamwe n'abakiriya gusa. Hari amatelefone byavugaga yuko atajyinjirwamo. Ku isonga bakavuga BlackBerry y'abanyamerika hamwe na iPhone. Ibingibi bisa naho ari uguca umugani kuri PEGASUS. No guca umugani rwose ku manywa ku buryo ushobora no guhinduka umuserebanya nk'uko babivugaga kera. Kubera ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu 2019 yakoreshaga iPhone, nyamara telefone ye iri ku rutonde rw'izinjiriwe. Abantu batandukanye bari kuri uru rutonde harimo benshi bakoresha za BlackBerry, hakaba n'abandi benshi bakoresha iPhone, ariko kuzinjiramo byabaye nko kuzimya buji, ni nko kwakwinjira mu indi ari yo yose ya fake. Nta ruhushya na rutoya cyangwa se ibindi bintu bigoye bisaba kubanza gutekinika byo kwinjira muri izi telefone, binjiramo nk'ibisanzwe. Ni PEGASUS ibera kaga. Iyo yageze muri telefone yawe nta kintu cyongera gusa naho ari ibanga. Ikoporora buri kintu cyose, ihere muri Gmail cyangwa ubutumwa bwa email, Facebook, WhatsApp, FaceTime, Viber, WeChat, Telegram n'ikindi kintu cyose gishobora kwandika cyangwa kikohereza ubutumwa bw'amajwi, inyandiko, amashusho, amafoto n'ibindi byari byo byose bihererekanywa hagati y'abantu. Nta banga riba rikirimo. PEGASUS iri muri telefone yawe, nakubwiye yuko ari nko kubona inzu irimo iby'agaciro gatangaje cyangwa se inzu irimo zahabu ariko ho rirangaye, cyangwa se umukobwa mwiza rwose abantu bose bashaka ariko warawambaye ubusa ku muhanda. Nuko PEGASUS igira telefone y'umuntu yarangije kugeramo. Ntabwo binazwi neza uburyo umuntu yakwirinda yuko bamwinjirira hakoreshejwe ubu buryo bwa PEGASUS, kubera ko kugeza ubu PEGASUS ni ifite agahigo ka nyuma ko kuba ndakumirwa mu kwinjira muri telefone z'abantu runaka bashakishwa. Mbashimiye kunkurikira mwese, naho ubutaha.